Dobrodošli u društveni klub. Dijalog koji je otišao u pogrešnom smeru, naslov ove večerašnje debate, ovog razgovora. Naši večerašnji gosti su Momčilo Trajković, predsjednik Srpskog pokreta Otpora i član Srpskog nacionalnog foruma, i Nedžmetin Spahio, analitičar, univerzitetski profesor i direktor TV Mitrovice. Govorimo dakle o dijalogu koji je onako, čini se, zaleđen. Platforma za nastavak dijaloga koju je usvojila kosovska vlast nije u duhu briselskog dijaloga, to ocenjuju srpski zvaničnici, dok kosovski sa druge strane pozivaju Srbiju na povratak dijalogu. Kako ocenjujete ovo pitanje za obojicu? Dakle, kako ocenjujete ovakav korak Prištine i kakav potez toga možemo očekivati iz Beograda? Pred svega, kad je došlo vreme dijaloga, mislim, davno od sada, znači od posle rata, u Prištini nisu bili spremni, niti su bili svesni o značaju dijaloga. Nisu bili svesni u tome da je to nacionalni interes Kosova, da mora da se završi stvar, mora da se pregovara sa Srbijom i da se postigne dogovor. Jer ne možeš ti postojiti, ući kao novi element u međunarodnoj sceni, a da imaš probleme sa najvećim susedom, odnosno sa onom državom s kojim si ti do sada bio. Ali, tako da, prvo su rekli da nećemo politički dijalog, nego samo tehnički, to zbog toga što nas primore, inače nije to u našem interesu. Onda su rekli, pa dobro, može sad i politički, ali eto, nije to što nama je interes, ali primoraju nas međunarodnjaci, pa moramo ići u dijalog. I onda tek kasnije, tada mislim kad je promovisan Hašim Tači za predsjednika Kosova, onda je to prvi put rekao da je dijalog nacionalni interes Kosova. I od tada se počelo da se nekako drugačije gleda na dijalog, ali pošto su i Brisel i Washington u Hašima Tači vidjeli glavnog, kako da kažem, igrača za to, i kad je on počeo da pokupi poene od toga, što je bio smatran glavnim igračem, onda se pojavila ljubomora među ostalim igračima, političkim igračima na Kosovu, koji su počeli da i oni budu u žižu i da i oni profitiraju toga. Pa čak se u neko vreme kad je bilo ne sad zadnji izbor, nego prije zadnje, čini mi se kad je trebalo da se formira vlada, onda čak i samoopredjeljeni Albin Kurti je tražio da vodi dijalog. Kad se pretpostavlja da se bude vlada bez PDK, to znači da je došlo do promene i da je došlo do svijesti od toga o potrebi dijaloga. Međutim, sada kad je došlo ovo krajnje vreme, jer sad smo mi 20 godina nakon rata i očekivalo se da 20 godina nakon rata, to je isto kao Nemačka i Francuska 1965. godine. To je da se napokon potpiše neki sporazum, da se napravi neki kompromis, onda ispalo je da Tači je odskočio mnogo dalje na odnosu na ostali i svi ostali su se počeli da blokiraju. I to je naravno nije samo u šteti, ne ide samo na šteti dijaloga, nego ide na šteti i na štetu Kosova i interesima Kosova. S druge strane, od onoga što je dogovoreno čak i 2011. godine o tome da se ne spreči put ka
da jedni drugi ne ometaju u putu ka integracijama i odnosno u međunarodnoj sceni. Ipak Srbija se nije pridržala zbog toga što su lobirala na sve strane da se recimo Kosovo ne prima u UNESCO, onda u Interpol i tako, i čak došlo do toga da je nervirao i Amerikance koji su preporučili da se postavi taksa kao da. I onda nakon toga kad su već Amerikanci već su odlučili, su napravili neki dogovor sa Srbijom, sa Beogradom, da se taksa ukine i da se ponovo ide dalje sa dijalogom, pojavio se inat Ramuša Haradinaja koji nije, koji se naljutio zašto nije bio obavešten prethodno da mora da skine takse, nego je javljen, nego je to učinjeno na javan način i dovedelo ga pred činom da on ili mora da se bruka ili da gura po starom, tako da je zbog toga situacija u tom stanju kako jeste sada. Pa ja mislim da se radi o krizi u kojoj su upali glavni protagonisti dijaloga, odnosno sprovođenja strategije koje je već unapred dogovorene. I Tači i Vučić nespremni da idu u kompromis, trenutno se vrši na njima pritisak da nastave taj dijalog i ostvare ono što je već dogovoreno. Na Tačiju se vrši pritisak preko ove grupe vlade i ostalih koji, a sigurno to nije bez uticaja međunarodne zajednice, da bi bio spreman na izvršavanje zadataka koje je preuzeo, a protesti u Beogradu su instrument da se pritisne Vučić, da mu se zapreti da može i vlast da izgubi ukoliko ne nastavi da sprovede ono što je već dogovoreno. Tu je taj ključni problem. A kosovska strana, albanska strana je u zaustavljanju kompromisa, mislim na ovu platformu koju je donela grupa, odnosno vlada i skupština je prihvatila, ona je definisala tu strategiju i zakopala se tako duboko da ja ne vidim perspektivu dijaloga. Ovo je u stvari platforma albanska je ništa drugo nego onako kako vidi obavezujući sporazum albanska strana. Dakle, ovo je papir na kojem pristaje albanska strana. Nažalost, srpska strana nema taj papir i nije pokušaj bio da se kroz unutrašnji dijalog dođe do definisanja te političke platforme. Međutim, pošto je od strane faktoru Srbije obećano da se srpska strana približi Kosovoj strani i na neki način indirektno ili direktno prizna nezavisnu državu Kosovo, taj zastoj i straha da se krene napred u stvari je doveo do krize dijaloga. Ja razmišljam koja je sada izlazna strategija i jednih i drugih. Očigledno je, ako bi ovo bila platforma, kosovska platforma, a jeste, dakle ovdje nema dijaloga. Nema dijaloga jer je ovo krajnji cilj onoga što albanska strana hoće, nažalost i međunarodni faktori koji su sponzori albanske strane. Očekujem odgovor Beograda. Nažalost, taj odgovor je
pokušan da se definiše kao kompromis, razgraničenje, što je izazvalo krizu i dovelo u krizu sve. I dijalog, ali i sporazum, briselski sporazum. O tome ćemo kasnije, o razgraničenju i mogućim scenarijima za rešenje kosovskog pitanja. Nedžmedin je pomenuo takse. Koliko su takse bile učinkovite i kakve su posljedice zapravo nastale? Pa i takse su deo strategije, pritiska. I ja mislim da strategija oko taksi je isto dogovorena. Ona pokušava da stvori... Između koga dogovorena? Dogovorena sa međunarodnim faktorima. Oni koji sponzorišu politiku Beograda i politiku Kosova. Dakle, Vučić je doveden da završi posao. Da je čovek koji je do juče bio za tako radikalni koncept, onda preko noći napravio iskorak i počeo da simulira Đinđićevu politiku, a bio žestok protivnik Đinđića. To govori da je on doveden, da je on prihvatio tu ulogu da završi posao do kraja. Međutim, isprečili su se mnogi faktori. Prvo, problem je mnogo veliki, da bi mogao jedan Vučić da ga reši. I takse su u stvari i ovaj sporazum koji... Ko može da reši problem ako ne može čovjek koji ima preko 50% podrške? On može da ga reši, ali ne može da ga reši zato što ne postoji rešenje. Ta moja teza koju ja vučem već 20 godina, da ne postoji rešenje za Kosovo. Postoji rešavanje, postoji proces. Onaj ko ga reši, ko misli da će ga rešiti preko kolena, taj otvara neviđene procese. I u tome je problem. Ja sam imao prilike da razgovaram sa Vučićem prošle godine. Ja sam njemu predlagao da on odustane od strategije konačnog rešenja Kosova. Jer to ne postoji. Da pređe na kolok se rešavanja. To postoji. Da bi se kroz neki proces, kroz dalji razvoj događaja tražio odgovor na to pitanje. I mislim da rešenje preko kolena, ja sam figurativno rekao da će u tom slučaju Šumadija postati Kosovo u figurativnom smislu. I stvorit će se novi problemi. Nedžmedine, koliko su takse ugrozile podršku Zapada Kosovo, a koliko osnažile poziciju Beograda u međunarodnoj javnosti? Pa, mislim da je pitanje takse i pitanje neposlušnosti kosovske političke scene prema međunarodnoj zajednici, jer sada je jasna poruka javna i od Amerikanaca, Britanaca i svi ostali da moraju to skinuti da bi se takse, da bi se pregovori išli dalje. Je samo jedna od niz neposlušnosti koje kosovska politička klasa radi. Sada se bavio samo ono što nije slušalo Zapad jeste kad se radilo o korupciju, kad su im rekli nemojte da kradete, oni su nastavili da kradu, a ove političke stvari obično su bili poslušni. I sada je tu prvi put da je došlo do toga da eto i za jednu krupnu političku stvar da ne budu poslušni, ali mislim da to ide prvenstveno na štetu Kosova. Tako da ne mogu, Kosovo je suviše malo, da se odupri Zapadu, da se odupri međunarodne zajednice. To je pokušala Srbija da uradi 90. i onda je od jedne države od Triglava do Vardara ostala koliko je ostala sada. Mislim, izgubila parče po parče od Slovenije do Makedonije, upravo zbog toga što se oduprela Zapadu. A Kosovo jednostavno, ako progura s takvom politikom, ako to do kraja može da nestane. Ja mislim da i razlog zašto Srbija ne priznaje Kosovo jeste da se nada da jednog dana jednostavno sama država Kosova će nestati samo od sebe zbog gluposti oni koji vode državu, odnosno zbog gluposti, zbog
svega toga što oni prave i napravili su do sada. Posle rata je bilo opravdanje, pa nemaju iskustva, pa nemaju ovo, pa tek izašli iz rata, ali vreme odmiče. Sad ljudi, a pogotovo stranci, počeli sad ljudi na Kosovu da zaborave rat, a kamoli oni recimo dolaze druge političke strukture koji ne znaju šta je bilo u ratu i koji je bio razlog intervenisanja i tako kako je ispalo da Kosovo bude izvan suvereniteta Srbije i da postane nezavisna država i sad gledaju na to ko su ovi, šta ovi rade. Znate, tako da osim negdje u sportskim i nekim muzičkim događajima Kosovo ničime ne dokazuje da zaslužuje da bude ozbiljni partner u međunarodnoj zajednici u mnogim pitanjima. Pa zbog toga mislim da i vlada u Beogradu kako da kažem se odupre, odnosno se nada da će ipak jednog dana neće morati da ona prizne, nego da će ostale zemlje povući priznanje i da od Kosova bude nešto drugo od onoga što se želi biti. Da kažem ja, ipak ne mislim da su vlasti u Prištini toliko jake da mogu da prkose međunarodnoj zajednici. Ja ponavljam onu moju tezu da se radi o dogovoru. Formiranje vojske je bila velika pretnja iz Beograda i srpske liste da će prestati, da će izaći iz čitave priče ukoliko se proglasi vojska. Vidite, takse su sada ključni problem koja će proći, ali taj kamen temeljac u nezavisnoj državi Kosovo, vojska, ostaje u igri. Dakle, takse služe zarad pritisak na Tačija. Posle uvođenja taksi, Ramuš Haradinać je postao i grupa od njega postala je mnogo moćnija nego što je bila. Samo da ti dodam argument u tome što vi kažete. Mislim, u korist tvoje teze, ne u suprotnosti. Recimo, Ramuš Haradinaj je izjavio da ukoliko Trump bude pozvan na Beloj kući, tamo ovamo, on će skinuti takse. Mislim, to u prevodu znači, kad prevodimo u selečku filozofiju, to ispada, ako izbacite iz igre Hašima Tačija i uvedete mene u igri, onda ja skidam takse. Mislim, to je... Da, tako je. Ne znam da li se... Tako je. Dakle, ja sam u prvom izlaganju rekao da se vrši pritisak i na Vučića. Protesti koji nemaju jedinu ulogu vršenja pritiska na Vučića. Imaju drugu ulogu promjene sistema i tako dalje. Ali jedna od ključnih uloga protesta u Beogradu jeste također vršenje pretnja Vučiću da će izgubiti vlast. I tamo gdje je zastao treba da nastavi da bi ih međunarodna zajednica, dakle Tačija i Vučića dalje podržavala. Jer oni ne mogu da opstanu ukoliko međunarodna zajednica ne podrži jednog i drugog. Pitanje za obojicu, koliko se danas radi na suštinskoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine? Ili postoji volja da... Pa prestaje, ne postoji. Uvek je simuliran taj odnos. Nikada nije bio iskren taj odnos. Jer da kažem, u rešavanju tih odnosa mora da se prave krupni kompromisi. A tu nema kompromisa. Ovdje se radi o dva jarca na brvnu. Kako, na koji način da se uspostave odnosi kada su, evo, sa ovom kosovskom platformom mi vidimo u stvari krajnji cilj. Kako će se na ovoj platformi uspostaviti odnos? Ja mislim da se ti odnosi pre regulišu između običnih ljudi nego što se regulišu između politika. Nažalost, taman se uspostave nekakvi odnosi između ljudi, onda dođe politika. Na primjer, uzmimo ekonomske odnose između Kosova i Srbije. Vidite, koliko su poremećene, a oni su napredovali, otišli su daleko.
I odjednom je sve to prestalo. Dakle, političke elite nisu spremne za kompromis, bez obzira što govore o kompromisu, i taj kompromis koji oni žele, u stvari, to je kompromis koji treba da pojača sukobe, da poremeti još veće odnose, kada razgovaramo o razgraničenju, na primjer, nego što bi išao u pravcu da se stabilizuju odnosi između Beograda i Prištine. Samo mene dekoncentriše malo galama ovde u sali, tako da ne mogu da se, ako je moguće samo da... Profesor, traži vašu pažnju, molim. Ako... Čemu je bilo pitanje, izvini još jedno? Dakle, pitanje je da li se danas radi na suštinskoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine? Postoji suštinski interes za normalizaciju za Srbiju i za Kosovo, ali da li se ozbiljno radi, to trebamo da gledamo šta rade političari u Prištini, u Beogradu, i onda da procenimo da li je to, da li ozbiljno misle da nešto reše ili ne misle ozbiljno da reše. A glavni interes je to da cijeli region ne može da ide napred ukoliko nema spokoja u regionu. Stranim kompanijama ne zanima to ko su krivi, da li su krivi Albanci, Srbi, Bošnjaci, Crnogorci, Makedonci, Grci, niti da li je kriva Priština ili Beograd. Njima zanima da li je tu spokoj ili nije. Ako ima mira, ako ima razumevanje, onda oni mogu investirati i ne rizikujući svoje investicije. A ako nema, onda on okrene glavu i gleda negde gdje može da to sigurnije investira i ode dalje. Tako da to je prvenstveni interes da se napravi kompromis. Drugo, kad dolazimo do kompromisa, uvek se gleda na to, recimo, šta Beograd gleda, šta bi moglo biti kompromis. Da, recimo, za Beograd kompromis bi bio da Kosovo odustane od svoje državnosti. Ali to je nemoguće. Niko ne može, mislim, kad se jedan organizam rodi, onda on ne može da poriče sebe. Ne može da kaže, ja neću postojati i da pravimo kompromis. Kompromis se pravi o tome da plati neku cenu da bi on mogao dalje. Znači, u ovom slučaju to je za Srbiju Kosovo ko za jedno majku nepoželjno dete koje se rodilo i koja zbog toga pati, zašto se to dete rodilo, ali ipak ne može sad tu dete da unatrag gura u svoj stomak i da nastavi kao da taj proces se nije odvijalo. Zato mislim, zato što se Kosovo otkinulo od Srbije, to ne može se optužiti sadašnji političari. Jer se to desilo 99. godine, a ne sada. Sada je jedna situacija gde Kosovo treba priznanje, gde ono što ona može da dobije od Srbije, to jeste priznanje, a da Srbija u zameni za toga ima neke interese da sačuva svoj uticaj u regionu, kao je najveća, najmoćnija država u regionu, da obezbedi srpsku zajednicu na Kosovu na miran i spokojan život, da ona ne bude bude ugrožena, i to su mehanizmi u kome se može postaviti kompromis. Da li je normalno govoriti o tome da jedan od uslova za priznanje Kosova bude
mirna srpska zajednica na Kosovu, odnosno bezbednost za srpsku zajednicu na Kosovu? Da li se podrazumeva u normalnim društvima da osigurate bezbednost nečemu što nazivate manjinom? Kad pitaš, ovo je ne samo ove kosovske političare, intelektualce, nego da pitaš i obične čobane, on će da kažem da mi garantiramo Srbe. Ali to je reč, to ne znači ništa. Garancija znači nešto više od toga. Zato je prošlo 20 godina da se vidi kako može opstati srpska zajednica na Kosovu u ovim novim uslovima života, koji su to mehanizmi odbrane, recimo, kao što je recimo Ahtisarijev plan odredio da bude to i to i to se. I onda mi smo sad 12 godina nakon Ahtisarija i možemo da gledamo gde se to respektovalo, gde se to poštivalo, gde se nije, koliko su ti mehanizmi bili jaki za odbranu, koliko su bili slabi i onda možemo zaključiti šta treba da bude dodatno, šta bi moglo biti recimo dovoljna garancija za život, za udoban život i normalan život Srba na Kosovu. Recimo, da li, ja im kažem, recimo, samo zamislite da se, recimo, u toku ovih 20 godina, recimo, da se Kosovo razvilo kao Luksemburg. Da bude standard, recimo, Luksemburga, po demokratičnosti, slobodnih izbora, po plate, po posao i tako. Da, onda bi, da li bi bilo Srba na Kosovu koji bi rekli ne, mi hoćemo da živimo sa državom Srbijom, nećemo da živimo u državi Kosovo. Ja mislim da ne bi bilo. Stvari u tome što realnost je takva kakva jeste, mi se nalazimo pred jednom situacijom da su opcije takve i onakve kakve jesu. Moja teza je da ne postoji državnost i suverenitet Kosova sve dok je rezolucija 1244. Način na koji je se došlo do takozvanog suvereniteta i takozvane državnosti je Kosovo pretvorilo u kvazi državu sa kvazi suverenitetom. Mene najviše zabrinjava što vlasti u Beogradu rade da od kvazi države Kosovo postane država. Tu je ključni problem. Što se tiče sigurnosti Srba, koja bi bila garancija od strane kosovske vlasti, ako bi se nastavilo a o tome ćemo razgovarati o razgraničenju, ako bi se nastavilo sa takvom strategijom koja bi bila izlazna i za jedne i za druge, za vlasti, mislim na vlasti, onda smatram da taj izlaz ne bi bio dobar. Taj izlaz bi, kao što sam rekao, komplikovao situaciju. I zato će još dugo ti procesi ići, bit će komplikovani i plašim se mnogo toga što ne bi bilo dobro, pogotovo ukoliko bi se prihvatilo zalaganje Vučića i Tačija. Nema sigurnosti. Na severu bi, eventualno, kad bi došlo do takvog koncepta, Srbi živjeli na jugu Srbije, a Srbi ispod Ibra ne bi imali šansu da opstanu u okviru tog tada Velike Albanije ili neko okrnjeno Kosova i njima bi sledio koridor i izlazak sa tog dela teritorije, jer bi tada Srbi ispod Ibra bili remetilački faktor za jednu takvu državu. I time bi se opet otvorio
još žešći problem u samoj centralnoj Srbiji, u toj Srbijici, kako bi se ona sada zvala, bile bi smeštene sve nesreće. Dakle, od nesreća Srba iz Krajine, iz Bosne, sa Kosova, i tu bi tek se otvorio novi proces, da ne govorim o drugim manjinama koje bi tražile slična rešenja. Pre nego što damo reč ljudima u publici, kratko, Momčilo, vi, da li mislite da, kakve su zapravo šanse da briselski dijalog završi u mandatu Federike Mogherini? Nema šanse. Ja čak mislim da briselski razgovor na način i okvire koji je do sada vođen neće biti nastavljen. Ova platforma govori o tome. Ja mislim da je ova platforma kosovska u stvari kraj briselskom dijalogu. Ovo može da dovede do neke međunarodne konferencije na kojoj bi se tražilo rešenje. I plašim se da opet se radi o strategiji onih faktora u međunarodnoj zajednici koji idu ka takvom rešenju. Jer očigledno da ne može da stoji rešenje između Beograda i Prištine, i to komplikovanje situacije, ono će naterati da se to pitanje reši. Pošto vi, braćo, ne možete da rešite, evo, mi ćemo sada to pitanje rešavati. Ja da sam na mestu vlasti u Beogradu, ja bi ponudio jednu izlaznu strategiju. Ja bi dijalog vratio tamo gde mu je mesto oko svih pitanja osim statusa. To je dijalog između ozbiljne delegacije kosovsko-metohijskih Srba i kosovskih Albanaca. Dakle, to bi ojačalo, distanciralo Beograd od ključnih rešenja, ali bi u igru uvuklo Srbe sa Kosova i Metohije, koji treba uz dogovor sa Beogradom da nose glavnu reč i na taj način da se traži rešenje. Ne, samo sam htio da ovo što ste rekli da Vučić hoće da pravi pravu državu od Kosova. Mislim da koliko je Kosovo ozbiljna ili neozbiljna država, to ne zavisi mnogo od Srbije. Zavisi prvenstveno od građana Kosova. Možda prvenstveno od Albanaca koji čine većinu, pa i od ostali. Ali Srbija u tom procesu može da pomogne ili da odmogne. Do sada ona je videla svoj interes da odmogne, mada je moje mišljenje da to nije pravi interes Srbije, nego je pravi interes bi bilo da pomogne, i u toj pomoći ona bi mogla da obezbedi sebi uticaj na Balkanu, u međunarodnoj sceni, i uticaj Srba na Kosovu. Jer Srbi na Kosovu u jednom normalnim odnosima, odnosno ako bi se to već moglo postići, između Kosova i Srbije, oni bi bili most toga i oni bi najviše profitirali od toga. U sukobu između Beograda i Prištine najveća žrtva su kosovski Srbi. I zbog toga nije interes da postoji taj sukob između Beograda i Prištine. A što se tiče, da li je što ste pitali gospodina Trajkovića, da li u ovom mandatu Mogherinija da se završi ili ne, mislim da pisma predsjednika Trumpa upućene Vučiću i Thaçiju dokazuju da oni su već postigli neki dogovor sa Rusima i sa predsjednikom Vučićem. To ne znači sa Hašim Thaçijem, jer njega ne moraju ni obavestiti, jer oni znaju da Trump i Amerikanci i Rusi znaju da ukoliko se oni dogovore da on sa Vučićem, on će morati potpisati bez obzira šta tu bude u tom papiru, i čak neće pročitati. Hoću da kažem da pre neki dan sam imao razgovor sa premijerom Haradinom i jednom, da pomenujući ovde u mogući dogovor, ja sam rekao to da Hašim Thaçi nije pročitao Ahtisarijev plan. I on kaže,
ma ne, kako nije pročitao. Pa kažem, ja tvrdim da odgovorno da on nije pročitao. Kažem, a jeste vi pročitali plan? Kaže, jesam malo. Kažem, ne. I onda pitam, dobro, ovo na prvoj stranici Ahtisarijevog plana piše oko ovih kosovskih simbola. Kako Ahtisari naziva kosovsku zastavu? On kaže državnu zastavu. Kažem, pa vidite da niste pročitali, jer Ahtisari naziv kosovskom državom naziva nacionalnom državom. Zastavom, nacionalnom zastavom. Pa Albin Kurti koji je to pročitao i koji se ne slaže s time, on se toga protivi, zbog toga što on se ne slaže s time. A vi koji se slažete, koji ste se slažili, koji ste zaglasali za to, jeste da niste ni pročitali. Tako da mislim i ako bude dogovor u Beloj kući između koji će biti potpisan od predsjednika Vučića i Thačija, da će Thači neće pročitati čak ni nakon toga što bude potpisao. Ali naravno da predsjednik Vučić mora da zna o čemu se radi, a o čemu su se oni dogovorili, mi možemo samo da slutimo, ali ukoliko ne bude taj dogovor, ako su se ovaj kabinet Trumpa i Putina i Vučića se složili, ako ne bude taj dogovor, neće biti zbog toga što neće, kako će biti situacija u Prištini, nego neće biti što će Rusi ili Amerikanci pokušati da izigravaju jednim drugom od toga što su se već dogovorili. A inače, ako su oni staje pri tome, mislim da će dogovor biti potpisan, bilo kako doneti sreću ili nesreću ovdje, to možemo da vidimo tek kad pročitamo kako će biti taj dogovor, ali i da verujem da i parlament, u tom slučaju i parlament Kosova i parlament Srbije će glasiti. Da potvrde moju prvu tezu da se radi o kvazi suverenosti, kvazi državi i da Beograd samo može da pomogne da Kosovo postane od kvazi države u državu. Jeste Briselski sporazum i sprovođenje Briselskog sporazuma pred svega na severu. Od toga da kosovske vlasti nisu imali nikakav uticaj iznad Ibra, do toga da je uspostavljeno sudstvo, da su ukinute mnoge institucije srpske, dakle, da nije bilo Vučićeve politike, i dalje bi sever bio, da kažem, pod kontrolom Srba, čak i srpske vlasti, ali ovako, uz pomoć Vučića, polako, ali sigurno, ta kvazi država postaje da bude i država. Jel mislite da bi opozicija sadašnja u Beogradu imala drugačiji pristup rešavanju kosovskog problema od... Dobro pitanje. Mi u subotu imamo razgovor, nas nekoliko s opozicijom. Srpski nacionalni forum je pozvao opoziciju da dođe u Gračanicu i da iznese platformu. Mi smo cele prošle godine izgubili razgovarajući sa Vučićem, sa vlastima. Ponudili smo strategiju, projekte na sva pitanja koje su važna, od statusa preko povratka, opstanka, rešavanja strateških kriznih srpskih tački, pretvaranje srpske politike iz partijske u državnu politiku. Za sve smo ponudili projekat. Vučić je obećao i rekao, bio oduševljen projektima, na kraju je sve slago. Ja sam u odgovoru prošle godine u julu mesecu njemu rekao. I sada želimo da na scenu, kad je Kosovo u pitanju, dovedemo opoziciju da ona kaže šta je to njena strategija za Kosovo i Metohiju. Ja se plašim da kada je Kosovo u pitanju, da bi sjahao Burta i uzjahao Kurta. I mi želimo da opozicija nama ovde na Kosovu i Metohiji pokaže da li je Kurta ili je Murta, da bi dobili odgovor šta je to njihova politika. I zato mi podržavamo proteste, pre svega u onom delu koji teži ka promeni sistema, jer bez promene sistema nema ovde rešavanja pitanja. A da vidimo šta je to što opozicija nudi kad je Kosovo i Metohija u pitanju. Pretpostavljam da imate pitanja, evo Bata je zamišljen. Pozdrav naravno svima i gostima vašim. Pa moje
više bih dao neki osvrt na izlaganja vaših gostiju, nego što bi to bilo neko pitanje. Pre svega bi se osvrnuo na govor naših uvaženog gosta Spahijeva, pošto je naravno meni reč druge strane u ovom konfliktu srpsko-albanskom bitnija da čujem, naravno, kako razmišlja druga strana nego naša strana ili naše strane, pošto naše strane su različitim polosecima, a poznato mi je već mišljenje gospodina Trajkovića o Kosovu, pa bi se osvrnuo na neka, barem od onih ključnih pitanja o kojima je Spahiju govorio. Kada kažete recimo o tome da po pitanju razgraničenja Srbiji ne bi ništa značilo ako bi u tom procesu razgraničenja zadržala, očuvala ili dobila, kako god gledate, granične rubne opštine poput Leposavića, Polašina i Mitrovice, Zvečana, šta god. Ako je to toliko nebitna stvar za Srbiju, zašto bi to bilo jako bitno za Prištinu? Pa Priština ne odustaje ni na koji način da se pomiri sa tim i zašto, ne znam, zalažete se i zagovarate taj stav da Priština ne treba da odustane i to su rubne opštine za Prištinu, tako, ako gledaju oni sa te strane. Zatim, ta druga stvar koju vi stalno potencirate je o tome da Srbija treba da treba da dođe do uzemnog priznanja Prištine i Beograda. Ne kažem ja uzemno, nikad ne sam to sve. Dobro, jer Srbija je priznata od Berlinskog kongresa, ne treba... Da, Beograd treba da prizna Prištinu u svim ovim pokrajinskim granicama koje Priština teži da ima za državne granice. Mislim, kako to može da se očekuje od bilo koje države? U istoriji nije poznat slučaj, mislim, sem kada dođe do faktičkog gubitka, delova teritorije u ratovima i kada se ti ratovi okončaju, to su svetski sukobi u pitanju. A nijedna država sa mirnodopskim uslovima nije odrekla delova svoje teritorije. I pogotovo ne u savremenom periodu, da kažemo u periodu od pada Berlinskog zida pa na ovamo. Koja država bi iole ozbiljna, pa makar bila najsiromašnija i najneuticajnija u svetskim razmerama, odrekla se svog suvereniteta. Kad je u pitanju razgraničenja, Srbija i Albanija kao dve nezavisne države su se razgraničile još odavno. Postoji državna granica između Srbije i Albanije. A ako bi Srbi i Albanci koji žive u Srbiji hteli da se razgraniče, to mogu da urade na način kako bi se dogovorile obe strane, jedino u slučaju kad su u pitanju pokrajinske granice. U tom slučaju Srbija ima pravo da na svojoj teritoriji menja opštinske, pokrajinske, kakve god granice, ali ne državnu granicu. Šta bi još mogu da kažem onome što ste pričali? Stvari u tome, naravno, nijedna država ne daje samovoljno neku teritoriju. Ni Srbija nije dala, čak ni Slovenija nije dala samovoljno, mislim, da je to bio rezultat rata, jel, mi, verovatno, ipak znate da je Jugoslavija bila tvorevina Srba, nije bila tvorevina Makedonaca ili Hrvata ili bilo koje. Tako da, ono što je u zadnjem ratu, u zadnjoj deceniji prošlog veka Srbija izgubila ratom. Ko je kriv, ko je manje kriv, to je ipak na istoričare da to procene. Da li su to bile objektivne mogućnosti, da li je bilo nešto subjektivno u srpskoj političkoj eliti, intelektualnoj eliti ili tako dalje. Svega tu ima prostora da se diskutuje, ali činjenica je, Srbija je izgubila Kosovo Kumanovskim sporazumom u kojem se država Srbija predala na teritoriju Kosova i povukla svoje organe vlasti i NATO je tu uzela suverenitet na tim granicama koje je uzela. Mislim, od Leposavića do Dragaša. Tako da, to je činjenično stanje. Drugo činjenično stanje jeste da su, recimo, kad je Kosovo proglasilo nezavisnost, više od polovine nacije sveta su priznali rađanje jedne nove države, jedne nove nacije. Nije priznalo pola sveta, nije priznalo Srbija i o tome se radi. Sad, to je činjenična situacija. Mi govorimo šta može Srbija da uradi. Da ubedi sve ove pola sveta, uključuju Amerikanci i Engleze, da povuku to
da povuču svoju vojsku sa Kosova ili da priznaju tu i sad to je ipak stvar gde Srbi trebaju da donesu odluku. Oni već 20 godina Srbija nije u stanju da donese tu odluku. Da li ta situacija ide na šteti Srbije ili ide u korist Srbiji u smislu nekog cilja da povrati suverenitet ili tako, ipak je tu mesto za razgovor. Recimo, da sam recimo intelektualac u Beogradu, da sam Srbin, ja bi ne bi mi bilo drago recimo da priznajem Kosovo, ali bi ja video to kao jednu najrazumniju stvar, najpraktičniju stvar koju bi mogu da uradim. Recimo da sam na mjestu Vučića. Ali, kako da vas prekinem? Zašto bi Beograd se odrekao svog integriteta? Tačno je to, ništo kažete da je činjenica da je Srbija Kruninskim sporazumom izgubila ne celokupni suverenitet nad Kosovom, ali dobar deo suvereniteta nad dobrim delom Kosova. Ali integritet, teritorijalni integritet, dakle, Srbije nije izgubljen. I Srbija kao nezavisna država, da kad postoji u onim granicama u kojima je priznata 1992. odnosno 2006. kada je državna zajednica Srbije i Crne Gore prestala da postoji. U tom slučaju, dakle, zašto bi se sada tražilo, dakle, od Srbije da negira činjenično stanje i da se sada odrekne svog teritorijalnog integriteta priznanjem neke nezavisnosti, takozvanog Kosova? Pa, zato što... I to svesi da je suverenitet izgubljen. Mada je to isto pitanje vremena, dakle, to je isto kao, recimo, kad ti žena ode negde drugo s nekim drugim, tamo, a ti da li da mu daš raskid vrata ili da mu ne daš. Ako otmu ženu, znaš, sad, to je ipak pitanje, recimo. Ali pošto Srbija ima to u svojim rukama... Da, ona ima u svojim rukama da drži to. Mislim, niko ne može recimo Srbiju da tera, može da mu utkinu delove teritorije, ali da prizna ne može niko da otera. Ali stvar je u tome koji je to interes, recimo, ako je neka teritorija već otkinuta, a da i dalje drži do toga da je ne priznaje umjesto da dobije nešto za, kako da kažem, za uzvrat. A koja je to država dobila time što je izgubila svoj djelo? Pa recimo, ti si istoričar i znaš, recimo kad je Grčka proglasila nezavisnost 1829. godine, tada odmah 30. godine su priznali sve ove europske sile. Ali Otomanska imperija nije priznala Grčku sve do 1835. godine. Grci su tu pregovarali da dobiju priznanje od Otomanske imperije i znaš šta su oni morali uraditi da bi dobili priznanje od sultana Mahmuta II. Platili su 13 miliona dukata Velikoj Porti i dobili su priznanje od toga. Mislim, to je na takav način se tada rešio. Sada, ja ne mislim, možda Srbija da li traži pare, možda ne traži pare, možda traži nešto. Ono što bi ja tražio da sam ja na mjestu beogradske političke elite jeste da obezbedim garancije za miran i suživot i uticaj Srba na Kosovo. A za uticaj Srba na Kosovu ne može se postići ako politička klasa, oni koji predstavljaju Srba na Kosovu su samo poslušni Beogradu, nego oni ili Prištini, nego da su oni koji su najautentičniji, najsposobniji da brane interese svoje zajednice. A da bi se to postiglo, onaj koji je u Beogradu na vlasti mora da se postavi kao otac nacije, a ne da kao partijski, kako da kažem, igrač. A zar ne smatrate recimo da takva politika
to je klasična politika ucenjivanja, uslovljavanja na račun jednog naroda. U Koje? tom slučaju, dakle, vi zahtevate da za uzvrat za priznanje od Beograda garantujete stabilnost, navodno Ne mislim ja, jel Kosovska, ovi svi na Kosovu, koliko god se toga, oni su se podržali neko koliko su iskreni. Ja mogu da kažem za sebe da sam iskren u onomu što kažem, ali ja kad priča Hašim Tači, ja ne verujem u njegovu iskrenost. Za bilo šta, ne samo za kad se radi o pravima Srba ili... i da garantuju bezbednost svim građanima Kosova. Da, ali ja ne kažem da... Da je Priština apartheid tvorevina prema Srbima. Ne, ja ne kažem da Priština upravo treba da dokaže da bi prije postigla svoj cilj, postajanje kao država. Ona treba da dokaže da su Srbi i svi ostale manjine na Kosovu sigurni, da su ne samo sigurni, nego da oni se osjećaju ravnopravno kao i svi ostali građani Kosova. Ili možda bolje. Ja mislim, ukoliko bi to Kosovo postiglo, mislim da bi bilo puno bliže cilja. A ukoliko bi manjine na Kosovo bile nesretne, onda Kosovo bi bilo daljno od toga da bude smatrano od ostali, jer mi ne živimo samo za sebe. I kako nas posmatraju Amerikanci, kako nas posmatraju Kinezi, Rusi, i to nam je jako važno, jer mi smo mali spram velikog sveta. Tako da ne kažem ja da mi trebamo da ocenjujemo Srbe, ajde dok Srbija ne priznaje Kosovo. To je, mislim, upravo time bi se postiglo upravo suprotni efekat. Ali sam teo da kažem ovo što i Moma Trajković isto rekao. Na zadnjim izborima predsjednik Vučić se nije postavio kao otac nacije. Jer da sam ja bio na njegovom mjestu, ja bih rekao, braćo Srbiji, evo sada vi izaberete one koji vi mislite da su najbolji. Ko bude pobedio, taj će da ima podršku Beograda. Mi ćemo vas podržati da vi imate što bolje poziciju na Kosovu i to. Bude to Moma, bude to Goran Rakić i bilo ko bude pobedio od vašem izboru, on će imati našu podršku. A ne da kaže glasajte recimo za tog i tog, jer on je naš, a nemojte da glasate za Momu, jer on je izdajnik, on je tako. Mislim, time to ne ide na interesu ove srpske zajednice na Kosovu, niti mislim da je to interes Srbije uopšte. To je prosto nemoguće, jer Srbi nisu ekonomski faktor, nemaju ekonomsku samostalnost, da bi mogli da se izbore za autentičnu politiku. Ako bi Beograd ostavio Srbe da se ne meša, Priština bi se umešala da stvori svoje... Ne kažem da to ti misliš. To je krajnji rezultat, to. Kako? Dakle, kao što je, vi znate kako je, dok se Beograd nije mešao, dok je bio Beograd protiv, ko je predstavljao Srbe? One koji je Tači izmislio. Čak smo ih zvali i Tačevim Srbima. Nije to kao što sad zovemo Vučićevim Srbima i tako dalje. Dakle, prosto je nemoguće da se dođe do pozicije. A pogotovo što srpski narod toliko, taj srpski faktor je toliko tanio i taj proces da dalje tanje je toliko jak, a za njega o tome niko ne razmišlja. Niti razmišlja o tome Beograd, niti o tome razmišlja Priština. Da ne govorim međunarodna zajednica. Kao da je nekome stalo. Ja sam rekao, Srbi ispod Ibra su remetilački faktor i cilj svih politika je da se taj narod pomeri odatle. I na taj način bi se rešio problem. Da je to tako? Evo da odemo pa da vidimo šta se dešava. Pogledajte, okupo prodajem. Naprijed Novo Brdo, čitavo Novo Brdo na prodaji. Narod zbog 30 evra prodaje ar zemlje zato što nema od čega da živi. Zar je moguće da to država Srbije ne vidi? Zar je moguće da to država Kosovo ne vidi? Nije interes
da srpski narod, pogotovo ispod Ibra, ostane. I tu je ključni problem. I tu se više niko ne može snaći. I zato koliko mi je teška manipulacija Kosovsko-metohijske Srbije iz Beograda, još teže bi bila manipulacija Srbima iz Prištine. To je neminovno. Evo, odmah, vidite, čim je se srpski faktor, taj Vučićev faktor nije najbolje snašao, odmah je tačiva varijanta ušla unutra da stvara probleme, a ne da rešava probleme. Ajmo, kako ćemo Željka, Momu, Janka, Marka, ako su autentični, dovesti na vlast? Kako? Kad će se umešati oni koji imaju pare, koji diktiraju sve te procese? Dakle, tu je problem. Mnogo smo zakasnili. Faktor srpski je skroz oslabio, a mi oslanjamo politiku na taj faktor. To je velika greška sva tri faktora, i međunarodnog, i srpskog, i kosovskog, jer oni su bili faktori za rešenje problema, a sva ta tri faktora u stvari proizvode krizu, i to godinama proizvode krizu, jer u toj krizi se najbolje snalazi, a ovo što si i ti rekao, srpski faktor je, Srbi i Kosovski Metohiji su u stvari u svemu tome najviše nastradali. Koliko bi eventualno razgraničenje imalo dobrobiti po stanovništvu na Kosovu? Ko gubi, a ko dobija? Prije toga samo sam htio da kažem, kad je gospodin Trajković rekao da je ulazak u sistemu, znači sudija, i vi gledate o tome da li je to Kosovo bliže normalnoj državi ili dalje. Ali zašto ne gledate to, recimo, koja je situacija Srba na severu Kosova nakon tog dogovora? Da li su više ugroženi, ili da su više siromašni, ili suprotno toga nakon dogovora? Recimo, nakon toga što sad, koja opasnost je za kosovske Srbe nakon što su, recimo, prihvatili da policija i sudstvo... Jedna diktatura, autoritarna politika, da ne govorim o ubistvu Olivera Ivanovića, dakle, da kažem, uzurpaciji vlasti i mnogo toga što je nametnuto, i to ne samo uz pomoć Beograda, nego uz pomoć Prištine, međunarodne zajednice, jer je Prištini odgovarala ova politika da bi rešila ono pitanje o čemu smo govorili, da bi došlo do Briselskog sporazuma i do sprovođenja onog dela sporazuma koji Kosovu najviše odgovara. Dakle, Srbima uopšte nije dobro zato što posle Briselskog sporazuma. Da li je moglo bude bolje, o tome možemo da razgovaramo. Dakle, Srbima sa Kosovom i Metohijom je mnogo teže i još sad imaju pretnju. Dakle, ta politika je toliko sazrela u tim njenim procesima da nudi i razgraničenje. Što bi bilo kraj? Ali ne, samo moje pitanje, vi tvrdite, znači, da nisu sudi i tužitelji počeli da rade u kosovski sistem, Oliver Ivanović ne bi bio ubijen. To tvrdite? Da nije podržana ta autoritarna politika i da nije nametnuto to što je nametnuto ovde na severu, ja sam siguran da bi bile veće šanse da Oliver Ivanović bude živ nego sa takvom politikom. Ta politika koja je dala moć toj grupi koja vrši diktaturu, u stvari je plod straha, stradanja i pojedinaca i šire. Ali to vi... Dobro. Dakle, pitanje razgraničenja. Kako vi vidite to razgraničenje, taj pojam razgraničenja, i koliko je to dobro rešenje ili loše rešenje? Pa ja sam o tome govorio prošle godine. Imali smo okrugli sto naših foruma i poručili smo onima koji zagovaraju razgraničenje da je to izdaja i da se radi o stvaranju velike Albanije. U takvoj tvorevini, malo pre sam govorio, ne bi bilo mesta za Srbe, pogotovo ako bi se prihvatilo da Preševo i Bujanovac budu deo Kosova, time bi se Srbija konačno oslobodila Albanaca, ne bi bilo više Albanaca u Srbiji, u takvoj Srbiji, a bilo bi 80.000 Srba ispod Ibra kao remetilački faktor, što bi na kraju dovelo do egzodusa, bez obzira na sve strategije koje bi išle u pravcu da Srbi koji bi ostali ispod Ibra budu zaštićeni. Dakle, tu je ključno pitanje.
i zato smatram da razgraničenje je nešto što bi bilo najgore. Nežmedine, dakle, podela, razgraničenje, ko gubi, ko dobija? Ja mislim svaka promjena granica koje su stvarane ratom, su rezultat nečega, znači poremećenje i znači gubitak za sve. Pred svega, šta bi bilo, recimo, a ukoliko sever Kosova ode Srbiju, to bi onda Zvečan, Leposavić i ovde i Severna Mitrovica, to bi bili jedne rubne opštine Srbije, jug Srbije koji ne bi značilo ništa, koji bi bilo recimo isto kao i Medveđa, odnosno Kuršumlije i tako dalje. I ne bi imali nikakvu, kako da kažem, značajnost u tom postojanju. Druga stvar, Srbi u unutrašnjosti Kosova, ne mislim da bi ih neko proterao tada, ali oni gube glavu. Jer recimo ipak od svih opština koji imaju Srbi na Kosovu, gdje su većinski stanovi na Kosovu, jedino Severna Mitrovica grad. Sve ostalo su sela. Tako da bi to naravno štetilo ove interese sve ostali Srba na Kosovu. I što se tiče perspektive gledano sa ove srpske perspektive. Kad gledaš druga strana sa perspektive Prištine, odnosno Kosova, promjena granica znači da ova država ne može da postoji, da ne može da bude jedna država koja može da se snose sa etničkim manjinama u samoj sebi, u svojoj državi, da odustajanje od toga, to znači da je to jedna primitivna zajednica koja nije u stanju da integriše i koja to jedino vidi kao rješenje, i to bi nas udaljilo od sveta. Što se tiče Velike Albanije, mislim to ne može doći do toga prvenstveno zbog toga što to Albanija neće. Mislim, Albanija je mukotrpno stvarana u toku 100 i kusur godina i njima ne treba ni manje ni više teritorije nego što jesu, i oni nisu ni politička klasa, ni intelektualci, ni običan narod, osim oni koji se zezaju odnosno koji se rugaju sa nekima na Kosovu, nisu zainteresovani za to. 90. godina, ja sam tada živio u Tirani i prisustvovao sam u mnogim susretima koji su razni diplomati to veliki razgovarali sa albanskim političarima i spomenuli i to. Nijedan od albanskih političara tada nije spomenuo mogućnost spojanja sa Kosovom. Čak su to više gledali kao rizik. Ako nema razgraničenja, ako nema podele, šta je onda rješenje? Ako mene pitate šta je rješenje, ja mislim da rješenje jeste to gledati šta su interesi jedne i druge strane. Interes Prištine je u ovom slučaju u razgovorima sa Beogradom jeste doći do priznanja Beograda. Mislim, to je interes i doći do priznanja i dobrosusedstva. A interes Beograda jeste da ostvari svoju utjecaj u regionu kao najveća, najmoćnija zemlja u regionu, da obezbedi srpsku zajednicu na Kosovu na miran i na spokojan život i u tim pronalaženjem tim mekanizmima postoji rješenje. Mnogima svaki je zainteresovan, normalan čovjek je zainteresovan za bolji život i
manje im važni simboli nego suštinska kvalitet života. Mnogi se od Beograda i od Srbiju idu za Nemačku, za Ameriku, za Australiju, zbog toga što traže bolji život. Ukoliko se takav bolji život traži na Kosovu, Srbi na Kosovu ne bi imali razloga zašto da traže, da insistiraju da Kosovo ostane u Srbiju. Oni insistiraju da to ostane sve dok, i oni će insistirati naravno sve dok vide kao opciju da je ipak bolje živjeti u Srbiju nego u Kosovu. Kad bude drugačije, on naravno neće biti te... Šta su druge opcije za sveobuhvatni sporazum? Sveobuhvatni sporazum podrazumeva konačno rješenje. Ja smatram da ne postoji konačno rješenje. Ne postoji. Postoji proces, postoji rješavanje. I šta bi srpska politika trebala da uradi da bi ojačala srpski faktor ovde, koji bi mogao da se nosi u svim odnosima sa Albancima, u traženju rješenja. Dakle, Srbija treba da učini sve da moralno, ekonomski i politički uspravi kosovsko-metohijske Srbe. Dakle, to je ključno pitanje. Da bi takav srpski element mogao da ulazi u sve eksperimente. To treba da učini i međunarodna zajednica, to treba da učini i albanska strana. Jer o čemu mi razgovaramo? O kakvim odnosima u kojima albanska elita, ekonomska, politička, ekonomski moćna elita razgovara sa sirotinjom. Ko je to od Srba ekonomski jak, osim onaj koga finansira Beograd? A onda taj koga finansira Beograd, bilo koja je vlast ili iz međunarodne zajednice, on mora da sluša i da nosi one procese zbog kojih je dobio te pare. Dakle, to je ključno pitanje. I moje poslednje pitanje za večeras, za obojicu. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj najglasniji je protivnik promene granica i smatra da bi to moglo da dovede do obnavljanja ratnih sukoba na Kosovu. Da li zaista može doći do nekakvih takvih sukoba? Pa nema, ja mislim da je sve moguće, ali mislim da je to više pretnja da bi se ostvarili interes nego da bi došlo do sukoba. Sukobi su mogući, a oni se razigravaju. Razigravaju se i s jedne i s druge strane. Međutim, to ni međunarodna zajednica ne bi trebala da dozvoli, i kad neću da isključim tu mogućnost. I zato smatram da je bitno da se, ono što malo pre rekao, taj proces koristi da se ojača srpski faktor na Kosovu i Metohiji, jer ja ne vidim multietničko Kosovo ukoliko se to hitno ne uradi. Mi smo u tom smislu, mi smo predložili predsjedniku, tada on je odmah prihvatio Fond za Kosovo i Metohiju, koji je imao i socijalnu i razvojnu komponentu, koji otprilike izgleda kao jevrejski koncept. Međutim, ako predsjednik kaže da nema ništa na Kosovu i Metohiji, da ne vredi boriti se za Kosovo i Metohiju, da u Čaglavici gde ja živim i danas ima samo 20 kuća, a nas je 153 kuća. Šta to znači? On uništava ključnu tačku strategije rešavanja tog pitanja, i kad su pitanje Albanci i Srbi, a to je institut povratka. Najsvetije je u politici rešavanja kosovsko-metohijskog pitanja povratak. A taj povratak se ne može desiti, ja sam bio prošlog vikenda po Metohiji, i ljudi nemaju nameru i ne razmišljaju da prave, a kamoli da se vrati, jer pravi povratak treba da se desi u Metohiji, jer iz Metohije najveći broj Srba proteran, i ljudi nemaju nameru. Šta će ako već predsjednik kaže da uopšte nema nikakvog razloga da se bori za ono što je ispod Ibra?
Ne mislim, ovo nije 20 godina nakon jednog rata ne može doći do nekog drugog rata, ipak je to međuperiod. Ratovi, ako se... Još 20 ostalih godina, tako da, ako i uopće bude, nego stvar je u tome da može biti ukoliko rešenja, ukoliko su se već dogovorili velike sile u tom za neko rešenje i da nešto, da ipak postoji neki, kako da kažem, rizik da se to ne sprovode, onda može se inscenirati neka vrsta nasilja kako bi došlo na mesto to njihovo, ono što su se oni rešili. Recimo, ako se pretpostavimo, ja to ne znam, mislim, ali recimo ako se oni, po meni su dve moguće načine, ako su oni uopšte dogovorili da promene granice Kosova, jedna mogućnost je da bude mala korekcija, to mala korekcija bi značilo Lješak i ono što je oko Lješka, tu 2-3 sela, sad 2-3 sela tamo u Preševskoj dolini. Ili velika korekcija koja bi značila ići po reku Ibru i reku Ceraje gore. To znači Gazivode bi bilo podeljeno na pola i sve ostalo po polovini Ibra, ali imate ove srpska sela koji su odmah nakon ove s južne strane Ibra, kao što je recimo Zupče ili koje dolaze neke druge, ili imaš Čabra koji je sa severne strane, odnosno Gušavce, Suvidoli i ovo što je još Vinarce, ili imaš recimo Rudare koji je sa one strane Ibra, tako da ukoliko su se oni dogovorili o tome, ipak nije baš lako da se sprovodi takva, da oni dele u krupnom planu po etničkoj liniju, ali ipak te linije nisu baš tako čiste da bi onda mogli da izvedu neke, kako da kažem, scenarije, nasilne scenarije koje bi doveli na mesto to što su se oni dogovorili. Ja se nadam da do toga neće doći i nadam se da su se nisu tako dogovorili uopšte oko promjene granica. Ja bih samo da oko... Žao nama. Na one koji su, na Srbe koji su protiv razgraničenja, žestok napad da su oni u stvari za nezavisno Kosovo. Pošto i Ramuš Haradinaj za nezavisno Kosovo, protiv razgraničenja, i mi smo protiv razgraničenja i logika je da smo na istome. Ne, nismo na istome, jer naš stav da ne dođe do razgraničenja jeste davanje šanse politikama da to pitanje najbolje reše. A Ramuš Haradinaj, njegov cilj je da stvori nezavisnu državu Kosovo. Crkva ima veliku ulogu i ona je odigrala veliku ulogu. Ona je najžešći protivnik bila u zagovaranju Vučića da se Kosovo eventualno podeli, odnosno razgraniči. To znači da dakle, ukoliko ne dođe do promene sistema, ukoliko ne dođe do korenite promene u Srbiji, nažalost, mi ćemo curiti kao što sada curimo i nestajemo polako. I krajnji rezultat će biti isti. Dobro, ovim završavamo. Mitrovički društveni klub realizuje se u sklopu projekta Centra građanske energije finansiranog od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo. Hvala vam što ste večeras bili ovde, hvala i publici koja je bila večeras sa nama. Toliko za ovaj Mitrovički društveni klub večeras.